Mu rugamba rwo gufata Uganda hari benshi bafashije Yoweri Kaguta Museveni barimo Charles Taylor wayoboye Liberia, Foday Sanko wayoboye Sierra Leone ndetse na Muammar Gaddafi wayoboye Libya. Museveni yatangiye intambara zo kubohoza Uganda mu 1972 binyuze mu mutwe yari yarashinze wa FRONASA cyangwa se Front for National Salvation. Muri uwo mwaka nibwo yagabye igitero aturutse muri Tanzania agamije gukuraho ubutegetsi bwa Idi Amin. Gusa nticyageze ku ntego kuko ingabo za leta zabashije kubasubiza inyuma ari nako ashaka abarwanyi bashya. Nyuma y'imyaka 7 mu 1979 ubwo Tanzania yateraga Uganda nyuma y'igitero Amin yagabye mu gace ka Kagera, Museveni ni umwe mu barwanye ku ruhande rwa Tanzania hamwe n'izindi mpunzi z'abanya-Uganda zari mu ihuriro ry'ingabo ryiswe Uganda National Liberation Army cyangwa se UNRA. Intambara yarangiye Amin akuwe ku butegetsi. Nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada, ihuriro rya politiki rizwi nka National Liberation Front niryo ryayoboye igihugu. Iri huriro naryo ryari rifite umutwe w'ingabo wa UNRA ariyo Uganda National Liberation Army. Museveni yagizwe minisitiri w'ingabo perezida wa Yusuf Lule waje gusimburwa na Godfrey Binaisa. Muri iki gihe Museveni yagerageje kwinjiza abarwanyi be bo muri FRONASA mu gisirikare cy'igihugu. Nyuma y'igihe gito UNRF yaje kuvukamo ibibazo cyane cyane hagati y'abari nyuma ya Museveni na Milton Obote. Obote ntiyari mu bashinze UNRF ariko yarayishyigikiye cyane ko nawe yari impunzi muri Tanzania. Milton Obote yari yarabaye perezida wa Uganda kuva mu 1966 kugeza mu 1971 ubwo yahirikwaga na Idi Amin. Yahise ahungira muri Tanzania. Nyuma yo gufata ubutegetsi kwa UNRFA, Obote yaragiye guhabwa umwanya muri guverinoma ariko bibyara amakimbirane birangira atahuwe. Mu 1980 iri shyaka ryarasenyutse burundu ndetse hategurwa amatora yo guha ubutegetsi abasivili. Museveni yahise ashinga ishyaka rya UPM ndetse yiyamamaza muri aya matora y'umukuru w'igihugu. Obote we yiyamamaje ahagarariye ishyaka rya Uganda People's Congress. Aya matora yasize Museveni atsinzwe na Obote ariko ndetse yanga ibyayavuyemo kuko yashimangiraga ko yabayemo uburiganya. Ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa 2 mu 1981 Museveni yinjiye ishyamba atangiza urugamba rugamije guhirika ubutegetsi bwa Obote. Iki gihe nabwo yashinze umutwe w'inyeshyamba wa National Resistance Army NRA ushamikiye ku mutwe wa politiki wa National Resistance Movement. Museveni yamaze imyaka 5 arwana na Obote, nyuma akurikizaho Tito Okello wari umugabo w'ingabo ariko akaza guhirika ubutegetsi Obote mu gihe urugamba rwari rurimbanyije. Museveni yafashe ubutegetsi mu 1986. Gusa hari imbunda yahawe na Gaddafi zihishwe Burundi zinyuzwa mu Rwanda. Ibi ni bitaravuzwe ku mbunda Gaddafi yahaye Museveni zahishwe Burundi zikamugeraho zinyuze mu Rwanda. Ubwo Museveni yinjiraga mu ishyamba mu 1981 nta bikoresho bihambaye bya gisirikare yari afite, ahubwo yagiye abibona gake gake bitewe n'ibihugu by'amahanga byari bimushyigikiye ndetse n'ibyo yambuye ingabo za leta ku rugamba. Mu banyafurika bashyigikiye cyane iyi ntambara ya Museveni harimo Colonel Muammar Gaddafi wayoboraga Libya. Bombi bari bahuriye ku myumvire yo guca bagashaka buhake ku mugabane wa Afurika by'umwihariko, ariko Gaddafi yari amaze igihe ashaka uko Libya yagira ijambo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo ahacengeze gahunda yari afite yo kugira Afurika igihugu kimwe. Ibi byatumye abona Museveni nk'umuntu bakorana byoroshye. Perezida Museveni aherutse kugaragaza ko
mu kwezi kwa karindwi mu 1981 yahuye na Gaddafi amuha intwaro. Ati ku itariki ya 6 1981 navuye muri Uganda njya Nairobi, nyura kuri Mana ndetse nyura kuri mama wanjye Janet Museveni i Nairobi. Naragiye mpura na Gaddafi ku itariki ya 21 z'uko kwezi muri uwo mwaka. Ubu na imbunda zo guha batayo imwe zari imbunda zirenga 800. Museveni yakomeje avuga ko izi mbunda yazohereje Burundi zihishwa mu misigiti. Ati yazihaye indege zijyana Bujumbura mu Burundi, zishyirwa mu musigiti, byagizwe nkaho ari ibikoresho bigenewe umusigiti. Abantu bacu batangira kuzana izo mbunda bazinyujije mu Rwanda, ubundi zikinjira muri Uganda. Mu 1981 Uburundi bwayoborwaga na Jean Baptiste Bagaza, mu gihe u Rwanda rwayoborwaga na Juvenal Habyarimana. Museveni ntiyigeze avuga niba hari icyo aba bayobozi bombi bari bazi kuri izi ntwaro. Izi ntwaro zinjizwaga muri Uganda zagezwaga ahitwa Najemba hafi y'akarere ka Wakiso na santere ya Matuga. Museveni ati abantu banjye bari babashije kwinjiza imbunda 92 muri izo 800, mine zitegwa ku butaka zigera ku 100, imbunda za RPG 5 na machine gun 8 n'andi masasu make. Uretse Museveni warwanyaga Obote muri Uganda, hari n'undi mutwe w'abarwanyi witwa Uganda Freedom Movement wayoborwaga na Andrew Kayila, nawe utaravugaga rumwe na Obote. Museveni yavuze ko aba barwanyi ba Kayila bibye imbunda 700 zari zisigaye muri izo yahawe na Gaddafi. Ati baragiye batwiba imbunda 700 zari zisigaye bazikuye Bujumbura kubera ko abantu bacu bakereweho gato. Kayila kubera ko nta gahunda yari ifite yazanye izo mbunda azishyira hafi y'umuhanda wa Mitana, ubundi umunsi umwe azikoresha atera Kampala Rubiri ariko mu buryo butagira gahunda. Iki gitero Museveni avuga ko nicyo Kayila yagabye mu ijoro ryo ku tariki 23 na 24 Ukwakira mu 1982. Museveni yavuze ko nyuma yo kubona ko Kayila akoresha izi mbunda mu kajagari, umwe mu barwanyi be witwa Sonko Lutaya yahisemo kuzishyikiriza NRA. Ati yaravuze ati Obote azafata izi mbunda, reka nzitware nzigeze mu bice bigenzurwa na Museveni. Twaraje dufata izo mbunda zageraga muri 300. Mu 1985 ubwo Tito Okello wari umugaba w'ingabo mukuru w'ingabo za Uganda yahirikaga ku butegetsi Obote, Kayila yahisemo kumuyoboka ndetse yinjizwa muri guverinoma. Museveni we yahisemo gukomeza urugamba rwanya Tito Okello kugeza mu 1986 afashe ubutegetsi. Kayila yishwe muri Werurwe mu 1987 Kampala. Kugeza ubu iyicwa rye riracyari urujijo. Gusa nubwo Gaddafi yahaye Museveni imbunda, ibyo yakoze i Bujumbura yabigerageje no mu Rwanda. Ushobora kwibaza ngo ni ibiki? Amayeri Gaddafi yakoresheje yo gushisha imbunda mu musigiti i Bujumbura ajya gusa neza nayo yashatse gukoresha mu Rwanda muri 2010 ashaka guhirika ubutegetsi bwarwo. Hari amakuru yizewe dukesha ikinyamakuru Igihe gifite ko ahagana mu 2010 polisi y'u Rwanda yatahuye ko hari intwaro muri ambasade ya Libya mu Rwanda zashoboraga kwifashishwa mu bikorwa bimwe na bimwe byo gutera amagerenade mu mujyi wa Kigali. Umwe mu bakozi b'iyi ambasade niwe watanze amakuru, hanyuma polisi ikoze iperereza izitahura muri iyo nyubako. Intwaro kandi za Libya zanafashwe no mu bindi bihugu nka Ethiopia. Imigambi mibishya ya Gaddafi ku Rwanda ihuzwa hanini no kuba atarumvikanaga na Perezida Paul Kagame. Muri 2017 mu kiganiro Financial Times, Kagame yagarutse ku buryo atakunze kuvuga rumwe na Gaddafi. Perezida Kagame yagize ati
ni uko yifuzaga kugaragara nk'umwami wa Afurika ubundi agategeka abandi ababwira ibyo bagomba gukora. Hari ubwo numvaga kubyihanganira binaniye. Perezida Kagame yagaragaje ko hari ubwo Gaddafi yajyaga amwita umukozi w'ibihugu bikomeye ku isi, inshuti y'Abanyamerika n'Abongereza, ibihugu bitacanaga uwakana Gaddafi. Yakomeje agira ati naramubwiye ngewe ko nteye mu buzima bwanjye uko nakuze ntabwo njya nifuza kuba umugaragu w'undi muntu, bivuze ngo urakorera mu nyungu ze ntabwo uri kwikorera. Muri 2011 Perezida Kagame ni umwe mu bashyigikiye umugambi w'akanama gashinzwe amahoro ka Loni wo gukora ibishoboka byose muri Libya hakagaruka amahoro, igikorwa cyari gishyigikiwe n'ibihugu birimo Ubufaransa, Ubwongereza na Qatar, cyaje gusiga Gaddafi yishwe. Ibyo ni ibyari bitaravuzwe ku byo Gaddafi yakoreye muri Uganda ndetse no mu Rwanda n'i Burundi. Iyi ni NBS tujye tubana no mu zindi nkuru, ukanze subscribe utange n'igitekerezo cyawe. Ciao ciao, hasta la vista.